Nećete nikakve newslettere dobivati, samo ćemo vam poslati jednu obavijest kad budete pred kraj srednje škole. U slučaju da baš izričito ne želite, možete ne upisati, ali neće vas glava zaboliti. Nećete dobivati newslettere svaki dan, spamove i to. Ajmo še nam Abdullah. Tu. Sad smo zamoliti naše gošće da nam se predstavi. Tako, pošto većina vas nema povoljno da nešto reći. A ne uviše. Ima i taj od nekako Možemo li mi da ne vidimo više? Da mi počnemo. Dobar dan, čao, zdravo svima. Prvo pitanje, jeste li svi tu? Ili je neko pobjegao s časom? Koliko vas je pobjegao s časom? Evo, nije. Ja bih da vas pozdravim, moje ime je Nersiha. Dolazim sa Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology, odnosno konkretno sa fakulteta Akademije Sarajevo Film Academy i to je razlog zašto smo tu. Sa mnom je kolegica, divna profesorica koju će lice sigurno poznajete, profesorica Zelma Spahić, jedna od najuspješnijih glumica u Bosni i Hercegovini, ali sasvim sigurno u regionu i šire. Mi ćemo vam ukratko ispričati o Sarajevskoj filmskoj akademiji, o tome kako je studirati na našoj akademiji, jer pretpostavljam da dosta vas planira nastavljati studije na umjetničkim akademijama. Ili ne? Ne. A zašto? Moram vam da pitam. Šta je razlog što ne idete na neku od umjetničkih škola? Zbog toga ste i niste razlog ljubav prema... A više ste kupili, a zbog čega? Aha, dobro, ajde, nećemo od nas zadati. Ovako, ono što mislim da je važno, pokušat ću što kraće da vam dam neke osnovne informacije. Dakle, Univerzitet SSST, kao što znate, je prvi privatni univerzitet u našoj državi i on u okviru pod svojim krovom ima nekoliko fakulteta, jedan od njih je Sarajevska filmska akademija. Ono po čemu je filmska akademija posebna je zbog toga što smo mi prva privatna škola, akademija koja ima cijeli svoj kurikulum, odnosno program, održava se isključivo na engleskom jeziku. Tako da je prednost studiranja na engleskom jeziku višestruka, jer negdje kroz svakodnevnu komunikaciju i čitanje i rad na engleskom jeziku vi unapređujete svoj engleski jezik do jednog nivoa koji tek kasnije postanete svjesni. Druga stvar je što naši studenti dolaze iz cijeloga svijeta. Mi smo imali u proteklim godinama studenti iz preko 40 zemalja i kada vam kažem da taj raspon zemalja seže od Rio de Janeira do Tokija, bukvalno to tako mislim. Dakle, mi smo imali studente iz Kolumbije... Ja se izvinam, ste li čuli da je SSST? Ja su naravno. Da ih ispituješ jedan zastupnik. Znači, odluku REM fazu direktno. Ja, otvorene su noći, još uvijek nismo svoći otvorene. Samo komunicirati, pita i nešto. Ok. Mi u našem programu, dakle, vaš sljedeći korak je dodiplomski studij, je li tako? Mi u našem programu nudimo i dodiplomski i postdiplomski studij. E sad, po čemu smo mi različiti i što smo mi uopšte ovdje, po čemu smo različiti od drugih akademija? Osim toga što je studij na engleskom jeziku, osim toga što naši studenti dolaze iz cijelog svijeta, doslovno, ono što nas razlikuje je što okupljamo najbolje filmske profesionalce, reditelje, glumce iz naše države iz regiona koji su tu kao vaši stalni profesori. Na to sve imamo gostujuće predavače
koji su najveća imena iz svijeta filma, iz različitih segmenata tog procesa snimanja i pravljenja jednog filma. Naša web stranica je ovdje još uvijek nije izoštrena, valjda će biti. Kolekcija za izoštravanje. Kolekcija za izoštravanje. Znate li ko je Juliette Binoche? Juliette Binoche. Znam profesor. Dakle, mi smo tokom proteklih godina postojanja naše akademije bili u prilici da ugostimo neke od najvećih imena iz svijeta filma, poput Juliette Binoche, višestruko nagrađivane glumice, poput Gus Van Santa, Oskarovca, poput Gaela Garcia Bernala, također glumca. To su ljudi koji dolaze iz različitih krajeva svijeta i u onome što oni rade su među najboljima. Tako da, pored klasične nastave i programa i odnosno predavanja koje imate i svakodnevnog rada sa vašim stalnim profesorima, imamo i sedmice koje su sedmice gostujućih predavača, gdje smo u prilici gostiti ove ljude i gdje ste vi u prilici s njima u istoj prostoriji diskutovati o različitim temama, ali isto tako i svojim projektima koje u tom trenutku radite. Naš treći segment, znači imamo redovne časove, imamo radionice i master klasove i treći segment je produkcija, gdje vi na prvoj godini radite vježbe kako biste imali neko, kako da kažem, praktično iskustva za osnovne fragmente procesa pravljenja, odnosno snimanja umjetničkog dijela ili filma. A onda u drugoj godini snimate dokumentarac, krećete da radite sa igranom formom i u trećoj godini snimate svoj kratki igrani film koji vam je ujedno i diplomski rad. Tako da je pristup studiju pomalo drugačiji, nisu suhi časovi, nisu suha predavanja, nisu čak ni cijelodnevne vježbe gdje više dolazite i u jednom trenutku da idete potpuno u REM fazu od iscrpljenosti, nego je to kombinacija klasičnih, odnosno redovnih časova i nastave, gostujućih predavanja, profesora i master klasova i ova treća stavka je potpuno jedan praktični rad gdje vi pokrivate različite segmente procesa snimanja filma, od rada na scenariju, od rada sa glumcima, od montaže, postprodukcije do i samo konkretnog snimanja tih filmova gdje ste na terenu i radite sa svojim kolegama iz klase kao jedna mala filmska ekipa. Mi u školi imamo svu opremu koja nam je potrebna da bismo imali jedan filmski set koji zadovoljava sve potrebe studentskog filma, ali čak i profesionalnog filma, a ono što nemamo, mi onda navodnjamo sa drugih strana da bismo na setu imali sve, odnosno da nam ništa ne fali. Ja ću vam sada, jeste budni? Dobro. Ja ću sada zamoliti kolegicu, profesoricu Selmu Spahić. Ona kao profesor vam može malo više sa te strane da kaže. Ja mogu da pričam sa strane studenta, a profesorica Selma može da vam kaže nešto više sa strane profesora i svojih kolega. I jedan mali note, vaša bivša kolegica, odnosno učenica ove gimnazije, se prošle godine, tako je, Rea Menić je trenutno naš student i moram pohvaliti profesora, jedan je od boljih naših studenata koja je došla sa ne toliko puno znanja, ali je vrlo brzo, ne, zato što a moram, profesor, još mi dozvolite završim rečenicu. Morate da shvatite jednu stvar, da klase studenta na SFA sačinjavaju, ko sam vam već rekla, neprekidno. Studenti iz različitih dijelova svijeta i obrazovni sistem srednje škole nisu isti u Bosni, u Hrvatskoj, a nekamo li u Kolumbiji, Venecueli ili Singapuru odakle imamo studente. Tako da neki studenti dođu na dodiplomski studij sa već određenim praktičnim iskustvom. Kod Reje, što je jedna velika stvar, što je dobrim dijelom njen profesor zaslužen, je to što je ona vrlo samosvjesna. Dakle, tačno je znala segmente u kojima su joj nedostajali znanje i iskustvo i ono najljepša stvar od svega je što se ona nije sramila da kaže da neke stvari ne zna i što ih je već sada apsolvirala. Čak i bolje od nekih
drugih studenta koji su došli sa jednim rekla bi, stavom da sve znaju i da sve mogu. Tako da to je jedna velika prednost Reje i moram vam reći da se trebate ponositi vi koji je poznajete i koji se možda družite s njom, vrlo je reprezentativan bivši učenik ove škole. Profesorice, sama, pošto su meni već krenuli malo da me zezaju, ja ću malo da sjednem, da zaboravim na mene. Ja ne mislim da se predstavljam, ja sam cijelo svojom malo s vama da porazgovaram, da ne dođete bliže meni, da nismo tako raštakani, da smo probudite onda, da se zagrijemo, ali možda skupiti. Može sve. Malo počinjače samo treba u startu, ako biti naravno da ćemo tima scena, ti se sve vidi. Dobro, Vi na filmskom planu. Nije to važno. Mene vrlo zanima ovo što ste vi ste rekli, tako, nešto što mi je preparalo uši, mislim, ne znam negativno, nego pozitivno da vam je ubijena želja za studiranje nečega što je, jeste, nemate ni Nisam imala tu želju, dobro, ali nije bilo ništa što bi trebalo da ostaje ili zapravo. zašto? Pa ne znam. Možda na početku je to bila gluma, malo, ali sad ništa. Šta da radim, ako niko neće biti glumac, šta ćemo? Šta mi je? Da niko ne hoće da bude glumac na vas. Jel ima neko? Ja mislim da su svi glumci kad treba ne doći na nastavu. Pa da, dobro. Pisati test, odgovarati. Vas dvojica su na ujutru snima. Ja, šta ćete vi? Drugi ciljeva života, to bi bio stvarno nešto. Aha, dobro. A recimo šta, a redite da čujem da bude redite? Okej, super. Budem baš na pragu. Upravo snima Sa svoj... ženske strane. Ima neke. A gde sam ja? Ovako, evo ja ću par samo stvari da kažem iz svog nekog ličnog iskustva glumačkog, a sad iz profesorskog, naravno već 10 godina radim u pedagogiji. Ono što je najvažnije da shvatite kad krećete u jednu vrstu bilo koje umjetnosti, ali ja ću ga reći glumačke ili rediteljske, da prvo shvatite da je to jedan težak zanat. I da tu ne ulazite u svijet fancy šmenci i budalaština koje vam se predstavljaju po medijima. To nema nikakve veze sa vašim budućim životom i to nije nešto čemu trebate da težite. Ovo je jedan krvav rudarski posao i što prije čovjek shvati da je to krvav rudarski posao, mnogo će prije doći do onoga što želi. Moje iskustvo rada na Sarajevo Film Academy je ono što mi je najvažnije u stvari, da se tamo stvarno cijeni vrijednost, cijeni se individualizam. Niko ne želi od vas da napravi zombije, niko ne želi od vas da napravi dio nekog kolektiva. Naravno, mi vas učimo da je filmski biznis i glumački, naravno, kolektivni čin, ali isto tako jako individualnost, poštujemo ono što vi sami sa sobom donosite tamo. To nastavimo dakle da razvijamo, a ne da ubijamo. Ono što je najvažnije je da ja, na primjer kao profesor, svojim studentima uvijek kažem ja nisam alfa i omega svega. Ja jako podsjećam ljude da idu i da traže druga znanja, što nije čest slučaj, moram da kažem, na državnim univerzitetima. To je možda jedna prednost privatnog univerziteta, zato što se svi jako trudimo da često opravdamo svoje mjesto tamo, a najvažniji su u stvari studenti i sve se čini da ta njihova budućnost bude što bolja. Kako? Na koji način? Ja predam dva predmeta na Sarajevo Film Academy. Prvi predmet je Film and Society i drugi je Working with Actors. Ono što je važno za filmske stvaralaca u početku je da shvatite da su oni u stvari storytellers. Ja sam to naučila dok sam radila u Londonu jer sam mislila uvijek da sam ja glumica. Ja sam uvijek se predstavljala kao glumica. Onda su me Englezi naučili da nisam glumica, nego da sam storyteller. I da moja umjetnost u suštini postoji zbog toga što je neko u nekom trenutku imao potrebu da priča priču, kad je svijet nevidljiv. Priče se obraćaju našem kolektivnom nesvjesnom, pošto ako ste nekako
onda to kroz naravno neke civilizacijske razvoje, kulturološke, sociološke i ostalo, mi to razvijamo u individualno. Naravno, to znači sve zavisi od odnosa kojima smo rođeni, gdje živimo, kako nam ide i kaj tako. Film Society je predmet koji je vrlo otvoren. Ja sam ga pokušala napraviti što otvoreniji zbog toga što upravo imamo studente koji dolaze iz svih krajeva svijeta i znate, meni kad dođe student iz Indije, ja jako želim da znam kako indijski film priča priču o indijskom društvu. Isto tako što vi ne možete pobjeći od onoga što jeste. Ja ne bih voljela da iko ulazi u ovu profesiju misleći da može da postane Englez. Vi ste odavde i sve što je vaš kreativni potencijal je u vašem DNA. I kada govorimo, na primjer, o glumačkoj profesiji isto, ja uvijek studentima kažem, studentima, kažem, prvo morate dobro izučiti sebe da biste mogli govoriti o ljudskoj prirodi i o drugim ljudima. Znači, to je jedna strašna onako harakiri varijanta gdje morate dobro da otvorite sebe i da poznate sebe, a čitavo društvo je ovdje napravljeno inače. Mislim da je sve napravljeno tako da smo stalno sa maskama, da živimo u nekom svijetu ovih strašnih, ja na primjer nemam Facebook profil, meni je to užas, sve super, tako da je to glavno laži koja nam se servira, a onda u trenutku znate na laž ponovne na više puta postaje istina. Počinjemo da vjerujemo u sve te maske i to što nam se nudi, a u stvari jako smo zaboravili na sebe jer zaboravili smo da je taj kreativni potencijal da smo to mi. I mislim da ono što mi radimo na Sarajevo Film Academy je u stvari da tu vašu individualnost, to što ste vi, tretiramo kao bogatstvo, kao treasure chest u suštini. Podsticani ste sve vrijeme da budete to što jeste. Niko vam neće govoriti da je nešto loše ili dobro, da ste napravili grešku. Podsticani ste da izradite sve svoje kreativne potencijale u svakom trenutku. I mislim da je to jedna, neću reći da su druge sredine nezdrave, nemojte me pokušati sad, ali to je jedno fino, zdravo okruženje u kojem stvarno možete da ostvarite sve svoje potencijale i da ja, za primjer, kažem studentima uvijek da vas spremam za svijet. Mi jesmo rođeni ovdje, radimo ovdje i naravno da treba da budemo spremni da radimo ovdje, da dademo najbolje od sebe. Međutim, ono što je zanat koji vam budimo, to je zanat koji vas sprema za svijet. Prema tome, kad završite Sarajevo Film Academy, mi želimo da imate posao u rukama kojeg možete da živite. Što znači da budete spremni da radite reklamu, hopefully za girls, ovako nešto što ima para, ali isto tako da radite velike umjetničke, dokumentarne, famozne filmove, znači da imate zanat koji će vam dati hljeb u ruke sutra, što znači nije to nikakva fancy švenci varijanta gdje ćete vi kao odmah ići na Berlinale i Cannes i ostalo, onda imate apsolutno sve veze sa SFA, sa svim tim festivalima i mi šaljemo filmove na te festivale i naravno da će biti predstavljani, ali isto tako ćete dobiti zanat. Molim? A šta je sve vrati indijski? Jel vrati? Ne znam se uvijek dao Nisam još dala indijsku, možda sačekam kraj, pa ću onda svakome vratiti ono. Jeste. Eto tako, to su kada, ako imate neka pitanja, to su vrlo, govorim o ovim brojima koje ja radim, recimo. Imam pitanje na, kako se zove, jel vjerujete da čovjek bez vašeg fakulteta, učeničkog fakulteta može da se izgradi u umjetnosti? Može čovjek bez ičega da se izgradi u Pa umjetnosti, onda- ali je vrlo današnje. Pogotovo u ovome vremenu u kojem mi živimo, znate, ako nemate, mislim, vi možete da se izgradite kao umjetnika, ali ako nemate zanat, vaša umjetnost će biti incident. A cilj je u suštini da radite ovaj posao najmanje 40 godina svog života. Tako? Nećete da budete incident. Znači, incident znači neko incident ako ne radi to cijeli svoj život. Ne, ne želi niko, ovo što vam govorim je da dobijete profesiju, da dobijete zanat. Razumijete, šta ćete vi s tim uraditi, posle ima ljudi koji se vladaju zanat i nikad ništa ne napravi.
Isto tako ko što ima veliki talenata koji napravi sjajne stvari, ali nemaju kontinuitet, sve zavisi šta je vaš izbor. A šta je vaš izbor? A šta je vaš izbor? Osim što se češkate tamo. Trebam da vas samo pitanje je ovo. A šta je vaš izbor? Šta biste vi voljeli? Mislite da možete talentom svojim da... U životu. Da. Ali čekajte, vi ste četvrti razred. Ja. Mislim, nije kao da vi imate neku sve vrijeme u svijetu. Imam milion ideja. Dobro, I super. planiram svaku tu ideju da ostavim tokom subotu. Kad se desi, kako se desi, bit će se pa. Dobro, ja vam želim sreću, što da ne? Ja vam voljela da vas vidim u budućnosti. Ne vrem već. Šta? Ja mislim da hoću jer ste vi dovoljno blesali da će da ostvariti nešto od toga. A ne znam baš da ćete uspjeti živjeti od toga, razumijete? To je Dobro, samo, sve ok, nije mislim, ništa... sumnjivo od sroma što je ne najviše. Ne, sve je to okej. To su izbori, to su lični izbori, razumijete? Ja vam ovdje govorim o školi, ne govorim da mora ova škola biti vaš izbor. Ja smatram da je dobar izbor ako želite da se bavite filmskom režijom, a ne mora značiti da je to vaš lični izbor. Ne prodajemo vam ništa, ne brinite, samo vam govorimo o mogućnosti. Ovako, ili ima i kod vas ko bi pisao univerzitet SSS? Znači, ovo je potpuno vrlo informativno. Neću zapamtiti ono ko kaže da ili ne. Budite bez brige. Je li postoji iko ko, ovako, ili ima iko ko neće pisati taj univerzitet i zašto? Niko neće. Evo, mogu tebe pitati. Nije ti, recimo, univerzitet SST izbor, nije ti SFA, Sarajevo Film Academy izbor. Svi morate pitati zašto. Pa, ne samo mene, nego i 50% nas i učenito u Sarajevu raja, vi razmišljate financije. Dosta je dosta studenta koji su, mislim, na scenskom, na otvorenom se nebalo. Dosta njih je na tu zbog financija. A želeli su vjerojatno kod vas, ali financije su vjerojatno kod vas u tamo otišli. To je moje mišljenje sada. To je, nažalost, mi živimo u sredini u kojoj, ako se na iliđi kaže da se neko s nekim pozdravio do čašije, taj neko s nekim se poljubio zatim se ostao. Znači, to tako svako doda pomalo, pa to ide. Ja vam moram jednu važnu stvar reći, zato što, evo, ja sam konkretan primjer, krećem od sebe. Ja sam završila državni univerzitet do diplomskih studija. Onda sam magistarski studij završila na univerzitetu SST. Ne na Filmskoj akademiji, druga je profesor u pitanju, ali imam, zašto sam se usudila tamo? Zato što sam na univerzitetu SST to vidjela da se zaista suštinski traži talent i traže djeca koja imaju potencijal za različite stvari. Umjetnost ili inženjering ili informacioni sistem, odnosno programiranje ili ljubav prema jezicima i jedna sposobnost da se govori više jezika perfektno i tumači. I to je nešto što menadžment univerziteta zaista prepoznaje i nagrađuje. Šta vam ovim želim reći? Vi ako smatrate da ste talentovani za režiju, za informacione sisteme, za informacionu tehnologiju, za inženjering, za medicinu, ja vam toplo preporučujem da se prijavite da aplicirate. Jer ne možete ništa izgledati. Izađete na prijemni ispit, položite prijemni ispit, možda nemate dovoljno novca, ali postoje dvije stvari gdje univerzitet pomaže kandidatima koji su dali, učenicima srednjih škola koji mi želimo da imamo na svom univerzitetu. Jer mi stremimo ka izvršnosti, a izvršnost ne možeš postići tako što ćeš imati isključivo izvršne učenike koji postaju tvoji studenti. Ono što mi nudimo i na univerzitetu, a i konkretno na Sarajevskoj filmskoj akademiji su stipendije i finansijska pomoć. Finansijska pomoć je za recimo kategorije učenika odnosno učenika koje pripadaju kategorijama porodica koje su socijalno, finansijski i ekonomski ugrožene, za kandidate koji možda imaju izvesne zdravstvene poteškoće koje, kako da kažem, vuku novac ka tome, a ne kao ulaganju u obrazovanje.
smatrali, kako da kažem, i danas se smatraju jednim malim genijem. Ona je iskreno došla nakon 2. godine svog studija kod mene u kancelariju da kaže da ona jednostavno nema finansijska sredstva da plati školarinu da živi u Bosni i Hercegovini. Zamolila sam je da pripremi aplikaciju za stipendiju, da pripremi svu dokumentaciju svog truda da aplicira neke eksternim organizacijama za stipendije i na kraju menadžment univerziteta napravio jednu veliku iznimku u njenom slučaju i dao joj punu stipendiju. Školovao je posljednjih godinu dana njenog studija free of charge ili besplatno. Imamo studenta koji imaju stipendije od 10 pa do 30%. A usto sve univerzitet vam omogućava da plaćate svoju školarinu na rad. Što znači da svaki mjesec određeni novac odvajate kao svoju nagradu, kao svoju školarinu. Dakle, ja bih vas zamolila jer dolazim to diplomski studij sam završila na državnom univerzitetu, postdiplomski na privatnom univerzitetu. Ova situacija gdje profesorica govori potičemo individualizam svakoga i talent svakog učenika, odnosno studenta, ja sam iskusila na sebi, jer smo sjedili u učionici gdje je manji broj studenta i gdje vas niko ne zna po broju. Na dodiplomskom studiju sam ja bila dio klase koji imao 200 studenta. Profesor, ako nisi izvanredan student, profesor ne zna da postojiš. Mislim, o tome da ti zna ime ili prezime, to je potpuno jedna misaona imenica. Na univerzitetu SST, uključujući našu akademiju, to nije slučaj. Profesorica zna ime i prezime svakog svog studenta, zna tačno u kojoj on fazi svoga rada ili ne rada i zna kako individualno postupati sa svakim od tih studenta. To je jedna velika prednost koju recimo vi na ovom univerzitetu imate. Druga stvar koju smo mi napravili svjesni da ljudi misle da isključivo novac te može upisati na univerzitet SST, jednostavno nije istina. Ne znam kako da vam jednostavnije to predoči. Ako znate, imate znanje, ako ste talentovani, vi ćete upasti na taj univerzitet. Sa stipendijom ili finansijskom pomoći ili nekim individualnim planom plaćanja školarine, ali ako ste talentirani, upasti ćete sigurno. Mnogo je bilo kandidata koji su dolazili na informativne razgovore sa ovom prvom pretpostavkom. I will not get in, because my parents are not rich. To je jedna vrlo loša pretpostavka. Primjera je mnogo, nažalost, ne mogu vam davati imena i prezimena takve djece, bivših studenta, ali sa sigurnošću vam ovo govorim jer znam da je primjera jako mnogo. Tako da, ono što vas ja želim da podstaknem jeste da ako na univerzitetu SST vidite Sarajevsku filmsku akademiju kao mjesto gdje želite provesti naredne 3 godine svog života ili neki drugi fakultet unutar našeg univerziteta, mislim da to trebate uraditi. Jer kao što rekao, izgubiti ne možete ništa, niko vam neće naplatiti ako vi dođete i uradite prijemni ispit, padnete ili ne padnete. Tužno je da ljudi vaših godina upisuju fakultete koje ne žele, koji nisu njihova strast, zato što misle da su finansije prva prepreka. Oni jesu možda prepreka, ali su prepreka koja je apsolutno nepremostiva. Načina je mnogo, već sam vam rekla. Mi dodatno što smo uradili, poznavajući okolnosti i situaciju u državi, smanjili smo školarinu za studente do diplomskog studija, želeći tako dati veće prilike studentima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine da studiraju u Bosni i Hercegovini na jednoj školi koja je, ja vam garantujem, na platformi svjetskih filmskih škola. Naši studenti su pravili filmove koji su 2 puta zaredom bili na Kanskom filmskom festivalu, bili smo na Berlinskom filmskom festivalu, bili smo na festivalu u Locarnu i na festivalu u Rotterdamu. Za vas kojima možda umjetnost nije strast, ovi festivali su, kako da vam objasnim, najjači festivali. To su A kategorija filmskih festivala u svijetu. Naši studenti su prezentirali svoje filmove živima takvih festivala. Dakle, i moguće, studenti koji dolaze, koji su se školovali u Bosni i Hercegovini, jednoj maloj Bosni, jednom malom Balkanu, jednom malom Sarajevu, su došli na listu svjetskih mladih talenata za koje se nadamo da će biti buduće zvijezde, odnosno buduće zvijezde onome što radi. Dakle, molim vas da kada budete razmišljali o tome što upisujete,
ja se neću upisati. Novac ne znači upis, ali vaše znanje, vaš talent i vaša želja za studiranjem toga što želite će vas sigurno dovesti tamo. Novac isto tako ne znači prolaz u školu. Da, važna druga strana. Da ne mislite Hoćete biti kad upiše. To je privatni Dakle, uz univerzitet. dužno poštovanje mi smo privatni univerzitet kakvih ima u našim sredinama koji kada se upišeš i platiš to negdje podrazumijevaju diplomu. Ne, mi smo sad na polugodištu, odnosno na kraju semestra imali 2 studenta koja su bila obavljena iz 3 predmeta. Koja su cijeli zimski razred provela snimajući, pa ih profesor vrati pa snimi ponovo, pa ih vrati pa snimi ponovo, da bi na kraju dobili 6. Dakle, želimo dobre učenike koji mogu da budu sjajni studenti, koji poslije mogu da budu jedna važna lična karta našeg univerziteta i naše akademije. Da se možemo ponositi vama kada poslije postanete alumni studenti, da možemo reći da oni studiraju na našoj školi. Pardon, oprostite. To je još studij, da. Na Sarajevo School of Science and Technology imate fakultete koji pokrivaju znanosti poput medicine. Mi imamo prvi medicinski fakultet u našoj državi, koji ima sve benefite državnog fakulteta, dakle imate praktične radove, laboratorije, imate oblasne kliničke centre. Imamo, dakle, medicinsku školu, odnosno medicinski fakultet, imamo fakultet za kompjuterske nauke i informacione sisteme, zatim imate političke nauke i međunarodne odnose, imate Sarajevsku filmsku akademiju, imate usko i strane jezike i ono što mislim da će možda neki od vas interesovati, a to je novi program, multidisciplinarni program koji Sarajevska filmska akademija pokreće sa fakultetom kompjuterskih nauka, a zove se Gaming. Dakle, Gaming... Ok, dakle, od predstojeće akademske godine ćemo ponuditi nešto što je poprilično unikatno. Ako ste zainteresovani, ja vam mogu samo 2-3 minuta o tome ispričati. Gaming je, ne znam koliko znate, najbrže rastuća industrija trenutno u svijetu, koja, dakle, radi se o milijardama i milijardama dolara vrijednosti te industrije. Karijere u toj industriji su vrlo usne i trenutno bi vlada velika potražnja za game dizajnerima, odnosno game developerima. Ono što mi pokrećemo unutar ova 2 fakulteta je taj multidisciplinarni program koji uzima najbolje od kompjuterskih nauka i najbolje od Sarajevske filmske akademije, odnosno umjetnosti, i stvara jedan program gdje vi učite da radite dizajn i razvoj video igre. A video igre je također priča. It's also storytelling. To isto tako stoji. Imate svoje junake. Kao što u filmu imate glavne likove, tako u video igri imate junake. Gdje ćete isto učiti kako da upotrebljate uločko tijelo u video igrama, odnosno o tome kako da vaši junaci, kakve profile junaci imaju i kako na primjer da se kreću u stvari s tim profilom. Jer on ima plašt i zašto ima plašt. I da ne ulazim sada u detalje, ali recimo to je nešto po čemu opet predstavljamo pionire u ovome što radimo u visokoškolskom obrazovanju, zbog toga što ovakav program ne postoji u Bosni i ne postoji u regionu. I mi ćemo sasvim sigurno biti prvi koji će ponuditi to, jer gaming, obično kad ljudi idu, kada učenici idu studirati, to bude isključivo tehnički program, gdje se samo iskuče kodovi, kodiranje, programiranje, radi se, ne znam, 2D rendering, 3D rendering, a niko ne priča o tome kako da ja osmislim svoju priču, kako da ja nacrtam storiju, kako da ja osmislim svog junaka. Znači, niko ne gleda tu kreativnu stranu stvaranja jedne video igre. Kroz ovaj program ćemo mi da uklopimo te 2 strane stvaranja video igrice u jedan multidisciplinarni program gdje ćete imati sve benefite Computer Science and Information Systems fakulteta, ali isto tako najbolje od najboljih sa SFA. Šta oni htjeli da studiraju zapravo? To me jako interesuje. Da vas pitam, da li imate još nekih pitanja?